Da upišem malu školu za izgradnju mira sa velikim porukama, motiviralo me da upišem to što je prva online škola takve vrste u Bosni i Hercegovini. I ono što je bilo veoma zanimljivo jeste da ti uopšte materijali koji su nama bili dostupni nisu bili obimni, nisu bili naporni za slušati. Svi su imali nekako tako lijepu boju glasa da je bilo prosto uživanje da slušate te materijale koji su nama bili prilagođeni tu smješteni. Jedno znanje koje možemo iskoristiti kao argument u borbi protiv neznanja, u borbi protiv predrasuda, u borbi protiv mržnje prema drugom i drugačijem, ako tako nešto uopšte i postoji, jer sve te etikete u stvari kao drugo i drugačije dobijamo putem odrastanja i slušajući neke negativne priče i konotacije u društvu u kome odrastamo i gdje se nekom igrom slučaja nađemo. Prijavio sam se sam za malu školu izgradnje mira jer ja kao osoba, kao sociolog vidim da moramo sami, ako smo mi mirovnjaci, mi moramo da budemo aktivni mirovnjaci, to jest da drugi znaju da mi mislimo pozitivno, jer ako drugi ne znaju, sami pasivni, znači ako smo pasivni, nema ništa od toga. Drugi ciklus male škole izgradnje mira počinje u ponedjeljak 10. oktobra 2016. godine. Pozivamo sve zainteresovane, neovisno o polu, dobi i mjestu iz kojeg dolaze, da se prijave i obrazuju o važnosti izgradnje i očuvanja trajnog mira. Škola je fleksibilna i bazirana na online konceptu, te se predavanja mogu slušati u vrijeme koje polaznicima najviše odgovara. Najaktivnijeg polaznika ili polaznicu škole nagradit ćemo tabletom. Posjetite sspb.ba za više detalja.